Rero mwongeye guhabwa ikaze kuri Habimana Jean d'Amour. Etincelle ihanze amaso akarere ngo ibone imbaraga zo guhura na APR FC. Ubuyobozi bw'ikipe ya Etincelle bwatangaje ko buri mu biganiro n'akarere ka Rubavu ngo kabe kabufasha kwishyura ibirarane by'imishahara abakinnyi bafitiwe, bityo bagaruke mu myitozo yitegura umukino wa APR FC. Mu myitozo yitegura umukino wa APR FC mu mpera z'iki cyumweru, abakinnyi bavuze ko batazasubira mu kibuga mu gihe cyose batari bishyurwa amafaranga bafatiwe y'ibirarane by'amezi abiri. Ubwo twavuganaga n'umuyobozi w'ikipe ya Etincelle Singirankabo Rwezambuga uzwi nka Depite, yatubwiye ko kugeza ubu umuti w'iki kibazo utari waboneka, ariko bari mu biganiro n'akarere ngo harebwe ko byakemuka hakiri kare. Yagize ati twagiranye ibiganiro n'abakinnyi ariko ntacyo turemeranya kugeza ubu, kuko ibyo basaba biri kumvikana. Ntabwo byoroshye kujya mu kibuga aho biba bitameze neza. Turi kuvugana n'akarere ngo harebwe uburyo byabonerwa umuti, kandi turizera ko biri buze gukemuka, kuko uko byagenda kose umukino wa APR FC tuzawukina. Igihe ikaba yagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Prosper Murindwa, gusa atubwira ko afite akazi kenshi ntacyo yatangaza muri ako kanya. Ubuyobozi bwa Etincelle bwari bwatangaje ko uyu mwaka bifuza kuzakoresha ingengo y'imari ya miliyoni 350, gusa kugeza ubu akarere ka Rubavu kakaba karemereye miliyoni 127. Amafaranga aba batanze ku ikubitiro akaba yarahise akoreshwa mu kugura abakinnyi no gutegura intangiriro za shampiyona, ariko birangira habuze ayo guhemba abakinnyi. Ubu amezi 2 n'igice arashize imyitozo itangiye, ariko ntacyo babona. Etincelle ikaba ifite umukino w'umunsi wa gatanu wa shampiyona izahuriramo na APR FC ku cyumweru kuri Stade Umuganda. Habimana Jean d'Amour mu karere ka Rubavu. Mbashimire ko mukomeje gukora subscribe, ndetse n'abantu mwamaze gukora subscribe ni sayo, ndetse n'abatarayikora mukomeze kuyikora.